Milioni dječjih želja ovih dana provijavaju planetom u iščekivanju darova od znanog im prijatelja Deda Mraza. Padne prvi sneg, već žuri mljav zgreb, sneška malo pravi, zimu sine slavi. Od stihova u riječima i pjesmama ovom dedi priređuju posebne ukrase i skečeve kojima ga dočekuju. Tako je bilo i u dječjem vrtiću Bajka u Čajniću, u kojem njeguju tradicionalno odrastanje prilagođeno savremenim trendovima. Tako je i u kreativnim radionicama u kojima mališani sa roditeljima prave ukrase. Zaista je divno, inače ovo nije prvi put da ovako nešto radimo, imamo ovakve radionice također i za Vaskrs kad pravimo korpice i šaramo jaja, ali lijepo je provesti neko kvalitetno vrijeme s djecom. Mnogo nam znači i djeci i nama da se družimo s njima, da im nešto pokažemo i mi uz njih da nešto naučimo i da dočekamo ovaj praznik onako kako dolikuje za našom djecom. Predivno je, znači oduševljeni smo. Nadam se naša djeca da im je lijepo. Evo tu smo malo da pravimo im ove ukrase. Da u ovoj bajci ispisuju samo tananim dječjim naravima znane velike i male priče, dokaz je i razgovor sa Nikolom. Kako se zoveš ti i prezivaš? Tomic. A kako se zoveš? Ronaldo. Ronaldo, zašto Ronaldo? Odavde sam futbaler. Ti igraš fudbal, jel de? A kako ti je danas ovdje? Šta praviš ovo sa mamom? Ukrase za utic. A šta si ti pravila ovdje sa mamom i sa drugarima? Poklone i ukrase za jelku. I od čega ste pravili poklone? Od papira nekog i tu zamotali mašnu. Šta ti crtaš to? Šta je to na tom papiriću? Jelka. Jelka. A jesu i ukrasi na jelku? Jes. A ko ti je pomagao? Bakan. Svima štipka za obraze i kaže doće Deda Mraze. Zbija deda sa bijelom bradom, doće o neku tihog radom. Različite su i novogodišnje želje. Iz Čajničke bajke dok su kitili jelku ponikle su mnoge, koje uz pomoć odraslih treba da procvjetaju i ispune dječija očekivanja. Šta bi voljela da ti donese Deda Mraz? Ezu i Janu i Pinca iz Eskobe. Jesi napisala pismo Deda Mrazu? A kada ćeš napisati? Hoćeš napisati sa učiteljicama ovdje i sa drugarima? Šta bi ti volio da ti donese Deda Mraz? Masku Zotoa. Zašto? Da na maskenbalu se maskida. Imaš li ti neku želju? Šta bi voljela da ti donese Deda Mraz? Batku. I ima li još nekih željica? Evo, snimite nam ovu. Slobodno ovako. Pazite dole išku. Bravo. Koje su tvoje želje za Novu godinu i za Božić? Šta bi ti volio da dobiješ za poklon? Bagera. Zašto bagera? Da se igram da vadim pjesak. Dado, šta bi ti volio da ti donese Deda Mraz? Diva. Diva jednog velikog diva. Aha. A zašto baš diva? Sa velikim nogama da se igram kući. A može li on stati u kuću? Aha. Taj veliki div. A treba li div da ima krila možda? Ili da donese zmaja jedan? Pa ima samo velike ruke. Jeli. A voliš li da gledaš crtane filmove? Koje su tvoje želje za Novu godinu kada dođe Deda Mraz? Šta bi volio da donesete? Moćne rendžere i pušku. Moćne rendžere, je li to neki crtani film? Je li gledaš često crtane film? Kreativnost uz omiljene likove iz bajki, igre sa drugarima, odrastanje uz porodicu i igraonicama sa vaspitačima temelj su bez kojih nema zdravog odrastanja i budućih sinova i kćeri na kojima svijet ostaje. U svemu ovome značajno je njegovati kulturu i tradiciju. Poseban akcenat stavljamo na naš srpski jezik. Mi u našim svečanostima upražnjavamo te aktivnosti da sačuvamo naš taj autohtoni srpski jezik, da on ostane u djeci i da ga njegujemo cijeli život kroz svakodnevni rad.
Važno je da djeca spoznaju svoje mogućnosti kroz upoznavanje okoline od pekare do policije. Ni selo se ne smije zaboraviti. Da se djeca uključe maksimalno, da vide kako ta ostala djeca žive na tim selima i kakav je ambijent i kakav vid imaju kad je u pitanju i u tom dijelu tog nekog, da kažemo, obrazovanja djece od 3 do 5 godina. I tako i Čajnička bajka je jedna od onih koju će dječica od slika i riječi pamtiti na ispraćaju stare i dočeku nove godine. Staša i ovim stihovima pozdravlja sve u iščekivanju nove 2017. godine. U noći srebrni konji jezde, do tvoje zvezde, do moje zvezde. I vuku sanke stazom ledno, a san će ti doći odjednom.